The UTF has come up with a new initiative to appreciate the secondary and higher secondary examination students of poor families by giving cash reward. Moreover, the registration for this year free coaching will start from 5th December. The president of UTF, Sajal Deburma, gave this information through a press meet on Monday at the UTF office. The United Tripura Forum has set their foot to work for the welfare of the people from the past 2017. As such, the UTF has always taken great initiatives to appreciate and encourage the Tripura students so that they can achieve good results in every examinations every year, which is why the UTF has come up with a new initiative to encourage the secondary and higher secondary examination students of poor families by giving cash reward. The cash reward will be given to the 3 highest scorers in both the secondary and also in higher secondary examination. The UTF President Sajal Deburma gave this information about the new scheme. Tinini saklai mungni bisingo kaini men point kaisa hangka to sini free coaching sengjata TCS TPS tai different type ni je competitive exam ni bagi sengjata relai tomo ta kaisa hangka katal project sini Tripura kami am saya tongai basically puri tongai rang pusau chugya taklai jara madhyamik tai class 12 final runai borokno encourage khlaina ni bagi kaham mark mannani moto khlai pori baithung abo haike khapang thangsarena ni bagui kaisa project singyagona laika abo hungkheno o je taklai madhyamik te class 12 final exam borok rwnai board exam o jagao je first second and third mane highest je mark mannai abo haike class 12 ni khoroktam tai madhyamik ni khoroktam sini Tripura rokno sing tamnai taklai bisio cash reward sing borokno rwnani thangli tongo sini madhyamik je pass khlainai highest mark mannai khoroktamno sing select khlai borokno tamnai je highest je mark mannai bono 10,000 sing cash reward dunai second jengnai bono 8,000 tai third jengnai bono 6,000 sing cash reward dunai omongke madhyamik ni highest khoroktam rokno class 12 ni highest khoroktam mark mannai rokno hungke sing je highest mark mannai bono 12,000 আর যে second highest mannai bono hungke 10,000 tai je third highest mannai bono hungke 10,000 khlai sorry 8,000 8 10 tai 12 obo haike sing cash reward runai aboni logi logi sing obo runai chini 70% and above jara mannai borok do hungkangke sing jotono baksake thumoi sing borok nake same pandawono sing felicitate khlainai okay basically sing 70% and above mannai Tripura jara madhyamik tai 12 runai borokni sing data collect khlainai khlaimani bisingo highest je khoroktam mark mannai borokno hungke sing cash reward runai pulen ang saka o project ni sini main naharmung obono sini Tripura sarokni bisingo sing tabuksuk joratui sing nuglaya khunu hunai mano nini madhyamik tai class 12 exam ni je result rogo tini top 10 o sini Tripura khobjak marokno sing nugui manlaya o manino sing achieve da khlailai manlaino o jagao o level o talangi da manlaino sini Tripura student rokno obo chini naharmung angkhe baksa hunai mano cash reward ni amount ni size baksa chikon jagai mano ungino mano phiaba chini ja capacity tongo ching aboni bisingono ching khlai lainai hini ching chonglaika ungui mano o project buskini salo cash reward ni amount ni size tok ching tebo bang rekha kabang khlaika abo unglai mano phiaba tabuk jehetu chenglai mani jagao sikoba ching chini cash reward sing obosya khano tonglai sini joto pori tongnai madhyamik tai class 12 board exam runani thangli tongnai sini rang pusau chuk yabahai background ni sini family ni srai rokna sing obono message tini rohodam sungo norok hamke poridi norok ni noknuk ni rang pusani bial abo kebeng ungei ta basathung sing norok ni kana tongo sing rang pusau sugya student rokno sponsored khayui sini educational sponsored khayi sing pori rei tongo abo bosor no norok nugui tongo siui tongo oborokni bisingo phono haina hait norokno kha basar finani bagai sing katal project yago nakha norok khata baidi kha bachawi kha srangui norokni pori thaniyose norok hamke pori di norok ma chai tuknai asek bisio
Tripura hai TBS ni kuno result to na 12 na 10 kuno jaga phano top 10 o sin Tripura sar khobjagi manmani grikho hoituba kaisa bisi kaisa khoroksa Tripura sa khobjakmani tongthana ang asek data clear ya phiaba regular basis o tabu phano sin Tripura sar khobjagi manlaya angkhe abo nini tamo TBS singthing tamo CBS singthing CBS ni buto Tripura state ni ngai CBS ni top 10 je list ka rajago ajaga Tripura sarok ni bumu seng manlaya khuno honoi mano aboni bagai seng muchungo chini sikla rok chini chrai rok kaham ke poritheng tai abo ha kaham result kaham mark tu pass khaibitheng obono chini okatal project chenglai mani naharmu chengo project no tini tamui saklai tong manile norok ni je board exam মাধ্যমিক নিংথে ক্লাস 12 নিংথে বরংনি তাই বেশি দিন গ্রেখা বেশি চালিয়া গেজা পরীক্ষানি সেকাং নো মেসেজ বরংনি থানি সগইকে হানকে বরক কিসা দে বকা স্রাংনো বকা বাচাবি তাকসা কাহাম kada পরিনো আবনো ওয়ান সুগই সং তিনিনি অদিন সিলেক্ট খাইখা নরকনি বিসিঙ্গো চিনো কতাল প্রজেক্ট নি কক নরকনি থানি সগইতে নরকনি খা বাচাথে তাই আবা হাইখনে নরক খারউই পরিলাইথে তাই নরক যত মানসা কাহা মার্ক তৈ পাস খাইনি বাগে নরক চাইতে লাইথে অবচিনি না হারমু আর অ প্রজেক্ট বুফুরু খাইজাক নাই আবো তো जों ছাইনো মানো যেহেতু নরকনি পাস মানে মার্কনি উপর বেস খাইছে जों নরক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড খাইনে বা নরক তাবো পরীক্ষার রেজাল্ট ফাইমানি পরে আবো ICSC TBSC তাই CBSC ও তিনটা বুট নিনো রেজাল্ট অংখর বাইখা নরক যতন জানি যে রেজাল্ট মান বাইখা হাंखे जों আফ্রু হাইনা হাই তাই কিসা প্রেস মিট নি বিসিংতে जों সাকলাইনাय নরকনি থানিনি অ্যাপ্লিকেশন जों তামনাय जों यासाकनाय जे नरक साबो बसक मार्क मानखा जोंनो साहरदि ओंगाके नरक चिनि अनलाइन कासे फर्म जों रनाय नरकनि थानिओ आरो नरक फिलाप खायनाय नरकनि बुमुं बुफानि बुमुं थिकेना स्कुलनि बुमुं निनि माध्यमिक बा क्लास 12 नि रुल नम्बर ताय आरो निनि निनि फेमिलि रेशन कार्ड नि कायसा फटो जाते जों आइडेन्टिफाइ खायमाना जे नों BPL ताय अन्तुदय फेमिलि नि दा ताय केसांके निनि रिजल्ट शीट नि मार्क शीट तंगांके मार्क शीट याखबा अनलाइन जे रिजल्ट चेक खायमानि बिनि कायसा स्क्रिनशट অবশ্যই কয়েকটা ডাটা সংরক নারনে রিসিভ খাইবানি পরে जों আবনো সিরিয়াল বাই जों ডাটা এন্ট্রি খাইবানি পরে जों ক্লাস 12 নি একদম তারমানে টপ 3 ক্যান্ডিডেট নো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হিসাবে जों সিলেক্ট খাইনা তা আবা হাইকিনা মাধ্যমিক নি বাহাইনো যে ডাটা সিনরা ফাইও আবনি হইতে একদম টপ 3 যে যতনি গোবাং মাননাय আবা হাইকে जों খরকটাম ক্যান্ডিডেট जों সিলেক্ট খাইয়ে নরকনো जों ক্যাশ রিওয়ার্ড ইয়াফারনাय आ और डाटा कलेक्ट खाइतेनि से बाहायके खाइदे हिनमाबसिने 70% एंड एबाव माने जतो कैंडिडेट निनो जों डाटा कलेक्ट खाइनाय तांगे हिनबा जों नायो 70% एंड एबाव जारा माननाय नरकनो जों जतनो खाबासरनानि नरकनो फेलिसिटेट जों खाइनानै यस नरक हयतो फार्स्ट सेकेंड थार्ड इंयाङै मानो किन्तु जों 70% एंड एबाव जारा माननाय जारा BPL टे अनटु द फैमिलिनि स्टुडेन्ट रकनो जों फेलिसिटेट खाइनाय सेम प्रोग्रामनो Moreover, UTF President Sajal Deborma also given the information about the online registration for this year. Free coaching will start from 5th December. Apart from Sajal Deborma, there were also UTF Advisory Body member Engineer Bikram Tripura and UTF member Resmi Deborma present in the press meet. Reported by Shalsang from Agartala, Chini Khorang.